بله تو مشورن هجا اون بخیر و خوشی هاتین برنامه اکمینه ایرو میوان اکمه هجا ناوی کبار هواره براستی جی او جوک ناوی خو گلک کباره گلک سپاسی ویدکن کو بو میوان ما امی ایرو لگلوی جبون اول لسر خوات و برمه و گفتگو بکن پرسی و هبن هنجی دکارن پرسی خو آماده بکن و گلک سپاس کبار خان گرد بو میوان ما وقتی düzane kibarhan maha adare bu Kürda mekkelek teyvetiye yani şin şahi hoşi kefoşi birin ve eş hamil maha adare de o nhaji ku Halepçeyi ilo bilanina komkiya Halepçe bu em ve protesto dikin u her vaha ilo Ahmet Aras nivîskareke Kurd li Bakurê Kurdistanê bû bi rastî gelek xebatî wî hêja hebû ew jî koçedawî kir li ser vê mehê û tevlîtê ser Helepçe tu kan ji me re çi bêje kerem bike kibarxan دەستپێکی ئێوەدەم باش بوودا و بۆ تەواهی بینەرên bi me re hazir spas dikim got îro te derfet da min ez jî te ra derkevim weke tu jî nivîskarekî hêja ye bi rastî destpêkê em baş zanin meha Adarê meha gelek bûyerên bi êş û şewat e lê li kêlek we jî bûyerên şahiyê jî hene sersala me Kurda di meha Azarê de ye Newrûz tiştê herî kum Kurda didê xuyakirin li cîhanê bigiştî ji bo Helepçe hîro şazdê meha Adarê ye bîranîna Helepçe dilovaniya Xwedê li tevahî şehîdên Helepçe û Kurdistanê giştî be her wiha piştî du roja jî salvegera Efrînê dîsa vedigere roja ku heştê mehê Adarê Efrîn ket bin destê dewleta Tirkiyê hate dagîrkirin û em hemî bîn penaber em bîn koçber ê ku jiyana xwe ji dest da ê ku koçber bû ê ku di hindir Efrînê de heta roja îro êş û azaran dikişîne di hindirê xwe de penaber e em hêvî dikin ku sala werê sala xêrê bê vê bîranînên bi êş biqedin em her tim şahiya bînin bîra xwe gelek spas kibarxan min dixwast ez berê bipirsim yani tu ji ber ku bername me gelek jî em dixwazin arşîv bikin piştî bi salan 10 sal 15 sal kesekî bixwaze li ser nivîskarek ya ser nivîskarekê me lêkolîn bike ji bo gerhet xwe bigînin vî nivîskarî em hinek dixwazin xwe bidin askirin mesela kibar hawar ji kuyê çi wextê welatê xwe terk kiriye li kîja bajarê an kîja welatê Ewropa bi cih war bî bi Kurtasî tu behsa wê jî bikire gelek baş kerem ez spas dikim ez kibar hewarim dêtir bi navê Sîmav Efrîn dihatin naskirin ji Rojavayê Kurdistanê herêma Efrînê me gundê Şêx hewar çayê hewarê gundê me girêdayî çayê hewarê ye heya ku Efrîn hate dagîrkirin jiyana me gîn Efrînê de bû xwendina min di Efrînê de bû zaweciya me di Efrînê de bû piştî dagîrkirina Efrînê em derketin ez 2 sala li Yunan mam niha 4 salên min jî ez li Almanya dimînim 4 sal qedîm ama em ê dest bi sala pêncemîn dikin baş te li welêt mesela berî ku goşber çi karî mijîl dibû yani ku em zanin hate her bisvan em her bêservan bêxebat te li berî vê xwedê te li welêt bû tu çi karî mijîl dibû û te çi kar dikir bi rastî di welê de bêtir wexta te piçtî zaweciyê bêtir dayîk bala wê diçe ser malê û zaroka û xwedîkirina zaroka lê li kêleka wê me dest ji nivîsandinê û xwandinê berneda me her wiha dixwand me dinivîsand lê min tişt par ve nedikir tenê hundir malbetê de bû li kêleka wê derfet çê biba min zarok fêrî zimanê erebî dikirin di mal de
پشتی شورش روژ آوا سال 2013 از درباسی سازی زمانی کردی بیم زمانی خافیری زمانی کردی کرد و هر وها من دست به کار مامۆستاییتی جی کرد من از مامۆستا سەرەتایی بیم ده هەرێما عەفرینێ دا حەیا ku عەفرینات داگیر kirin mixabin. Em bêjin berê tu derkevî tu berhemên te yên çapkirî ya te ji bo çapkirî hezir hebûn ya piştî tu derket te berhemê xwe dan çapkirin. Bi rastî berê derkevim na tu berhemê min çapkirî tune bîn û tu çalakiyê min jî tune bûn. Her wiha tenê me dinivîsand û me dihêşt ji rojên pêş re. Di şerê Efrînê de jî taybet em dema ku nivîskar dinivîsê ji ne tenê nivîskar di jiyanê giştî de her mirovek çi karî bike bêtir tiştê ku li cem wî tune li ser dinivîsî ber ku bala xwe bide nivîsên Kurda bêtir li ser welatin. Ji ber ku welat tune ye bêtir ser welat dinivîsî. Heger em xwedî welat bana belkî me ew qas li ser welat nenivîsanda. Rastî nivîsê me bêtir girêdayî welat bûn xwe min weke roman bî lê ne romaneke tam bû. Ez karim bêm bîranîna kesekî di zindanên rejîma faşîst da bû. Min nivîsandibû lê dema dagirkirina Efrînê bi rastî me bi xweş ewitand ji ber ku yanî bandor gelekî li ser me hebû û tirs jî hebû. Taybet zimanê Kurdî her wiha bi zimanê Erebî jî. Ez piştî derketim dereng jî me dest çapê kir te ku ez derketim jî min çap nekir. Piştî ez fêrî zimanê Kurdî bûm min rastî min got ez nema bi Erebî binivîsînim. Soz da ku ez Erebî nanivîsînim ez tenê Kurdî binivîsînim. Lê dîsa derdora min û hevalê min dûst û hevalê min her wiha digotin dinivîsê em wê nas nakin. Carna min wergerandin çê dikir. Pêş re ez bixwe bi rastî ku zimanê dayîkê zimanê bingehî ye divê ku mirov xwe tê de xurt bike bi çi şêwayî bê xwe fêr bike. Lê heger çi zimanî din li kêlek zimanê dayîkê hebe dikanibê pê binivîsînê êşa milletê xwe bêjê tu pêxê xizmeta welatê xwe û milletê xwe û gelê xwe ez dibînim baş e çi ziman dibe bila bibe. Lê ne li ser hesabê zimanê dayîkê be. Mala gelek spas. Belê temaşebena hene ja hûn jî gelek xêrxweşî hatinin hûn dizanin îro mêvana min kibar hewar e bi rastî jî gelek kibar e û gelek xebatkar e çalakvan e û xebatê wê jî henin. Tu kanî bi kurtesî behsa heta na mesela me bêjin çend berhemê te derketinin û yek ew bala min kişand ew min baş fehm nekir ransiya û romana berê tu derkevî te nivîsand û te hat şewitandin gelo te ew kanî bû tu tê derket Ewropa jî ka binivîsînî ya hat bîra te tu binivîsînî. Yani çi bûye her gelo ew çû ya tu dixebitî ku wê dîsa derxe. Hinek behsa wê bike wê gelek baş be tişkî ber baqêş bû rastî. Erê belê. Em destpêkê behsa berhema bikin an behsa ku tiştî şewitî ye. Ê şewitî ne gelek ir. Aha ey baş. Yani ew çû ne yani ew vegerê ya ew jî çû. Na bişxwa di hişê me re de dimînê taybet bîranîn girêdayî kesî nêzîkî te be. Helbet dimînê ez bawerim pêşa rojê de em ê binivîsînin weke ku derfet hebe helbet em ê binivîsînin. Ji ber divê ku em binivîsînin divê ku em êşa xwe bînin ziman tiştê ku li girtîgeha dibin tiştê ku li zîndana tên serê Kurda tiştê ku li dervayê zîndana tiştê ku rojane Kurd tê re derbas dibin êşê ku rojane em dibînin zehmetiyê ku em dikişînin divê ku em bînin ziman. Birêya nivîsê bê, birêya filma bê, birêya şanû bê, çîrok bê, helbest bê, çi bê divê ku em bînin ziman. Belê. Bala bikişand yani du tiştê min û te pir nêzîkî hebe. Yani ji ber ku dema ku ez li Swêdê bi dîwar bûm bi Kurdî dibêjim min ahat kir. Yani min weka wê soz da xwe ku ez ê qet bi Tirkî nenivîsînim. Bi Kurda jî re Tirkî nepeyvim. Yanî te jî wa yani muwafam kir. Yani tu jî nema bi Erebî dinivîsînî ku tu êdî hemî berhemê xwe zimanê xwe dinivîsînî. Na bi Kurdî bû Kurda taybet em bilî zimanê Kurdî naaxivin bi rastî. Lê na ez Erebî jî dinivîsînim. Lê girîngiya min di zimanê Kurdî de niha çapkirin ev Kurdî çap dikim. Carna pêwîstî çê bibe bi Erebî binivîsînim ku em namekê bigihînin Ereba ya ku em bigihînin kesin din. Bi taybet Kurdê me Rojava jî gelek ji Kurdê Rojava hene ku Kurdî nikanin bixwînin. Gelek sedemê wê jî hene lê mirov dikane xwe fêr bike. Bi taybet di vê dema niha da fêrbûna ziman ne gelekî zehmet e. Bi taybet zimanê te be. Niha ku wexta koçber dibin diçin welatekî din hêdî fêrî wê zimanî dibin.
زمانی دایی که هر وها تزانی پی با آخری تنی دمینی نفساندن از دبینم نگلکی زحمته تما کو انسان بخوازی خافیر بکی چونکی ای آستنگی ببینی لیکو درفت چی بکی کانی فیر بی نه از بعربی جی جانات نفیسم راستی Yani ez dixwazim vê bêjim yani helbet em ji kîja welatê dagirkerme koçber bûyî ji ber tesîra vî zimanî sernama yani em bêjin Kurdiyê Bakurê Kurdistanê em bêtir bin bandora bin tesîra Tirkî denin ê Rojavayê Erebî ê Iraqê Erebî bû wextekê ê Îranê Perşî Farisî yani qesda min ew e yani em bêjin nivîskarek negirin namak yahut em bêjin tê biniya Kurd yani lê berhem qesda min ew bû nivîsandina berhema yani em bêjin te dest tenê Kurdî tê binivîsîne lê dûr dikane bike Erebî ez wî nedijîvînim yani berhemê ku tu diafirîne berê Kurdî nin min dixwest ez wê baş fêr bibim ya jî Kurdî û Erebî nin نا تنه کردی نه ایکو از د آفرینم ایگو تایبت جبو چاپه کردیه جبر کو پرتوکخانه عربی نه حوجای پینوسامه دولمنده نفیس کاری وام کرن لی پرتوکخانه کردی به حوجای هر کردکیه کو چه کانه به بنفسینه د پرتوکخانه کردی که پرتوکخانه کردی دولمندتر دبه زنگینتر دبه Zat xweş av gelek xweş û bersîra gelek bi dilê min jî bû û hêvîdarim dengê te her ew keseyên ku dibêjin em nikarin xwe bi zimanê xwe îfade bikin û her wiha berhemê xwe bi zimanê dagirkira diafirînin ez bi xwe gelekî diêşim muxtêkî nivîskarek ya nivîskarekî Kurd wa dike em niha vegerin ser berhemên te gelo em bêjin berhema te ewilî çi wextê û çi bû hat çapkirin helbest bû roman bû çîrok bûn û kîja salê li ku hat çapkirin û kîja navî راستی برهم من آیا که من سالات 1021 مچاپ کرد یعنی نه گلکیش میجه بسر نوا پجکا بنگیان پشتی از گشتم آلمانیا سالا یکی از گشتم آلمانیا می یک برهم آیا که من چاپ کرد راستی دیونان داجی در فتح هبی که از چاپ بکم لی من دخواست بنگه ها که من ده زمانی کردی ده هبی یعنی که اصلا من نفیسا من نگلکی لاواز بی لجبر که دیونان دا به طایبت من گلکی برهمین کردی خواندن دراستی گلک نکوکین رزمان دهات پیوین بیانی دهات تشتی هری گرینگ ده برهمی من دا پیوین بیان تنانا ام بیجم پیوین عربی تنانا ای ترکی تنانا هر وها جبر کو اف باندورا کی لسر نفیس کار دکی بکوی برهمی نویجی برهما یکی سال 2021 ملوشان خانه یا آبا چاپ کرد برهما دو دیه و سیسیه هر رش زیتون و سیمر بازی هر دم ملوشان خانه یا شلیر چاپ کرن سال 2022 و سال 2024 سال بوری خاصی مربازی دمکنو درکتی نجمیجه افچند هیدم درکتی saat baş de baş lê em wekî agahdar in ku te van demin çûyî hefta berê ya jî du dê bi hêv neşaş bim danasîna pirtûkê xwe li Almanyê çêkir tu kanînek behsa wê yani danasîna wê pirtûkê te çi bandor ser te heye çi bejdar çawa bûn firotîn çawa bûn pirs û bersîv çawa bûn yani wextê me re pirtûkê di naskirin helbet gelek pir jî tên û me re dixwaze yani pirtûka me re li derê jî ka Kurdekê tên xwe jî bikerin ji bo bixwîne qutekî nekirin nika bixwînin jî di vî warî dî têbîniyê te ji bo wê civînê gelo çi bû tu kêfxweşî jê vegeriya tu bi dilêşî vegeriya têbîniyê te li ser wê civîna ku tu li Almanyê çêkir bo danasîna pirtûka xwe û kîja pirtûk bû tu kanek behsa wê ji me re bikî راستی بالا مکشان تا گود ده هیبه بود تجبیر نکریه افتشتگی بالکش بو راستی سپاس دکم راستی نزانم بهتر نیوان دکانم وی برسیواتا بدن گلو گو چاوا بو نه چاوا بو لی گور نرینا گور میوان حاضر بونه از دبینم حتی آستکی بلند باش بو میوان جی باش هبون سپاسیا اکادمیا آشیتی جی دکم کوفری کاری رابی براستی پشتگیریک دامن و برهمین من و برهمین من داناسین اشقام سیمر بازی و رش زیتون داناسین و یعنی امذکرنا هر دو برهمان بی میوان باش بون نرینجی هبون کسن هبین آخفینجی کسن هبون دروای آلمانیا جی برای تلیفونی هبون تشتی هری تایبت بو ای از بگلکی شاد بو ما سپاسی همی میوان خواجی دکم براستی میوان همی جه ریزی بون
اللي دنگه که عفرینی در باز بود در بارا زمانی کردی و روش عفرینی دا سلاف کرن لنیوانا و لما افتشتی هری گرینگ بو تفکو زحمتیا ده هری ما عفرینی دا دکانی دیسا با آفوفیا تفکو مترسیجی بلکه بسرجیانا وی هبن لی سلافك دا افتشتی هری باش بو سپاسیا همی کسی دکم ایکو بمرا حاضر بینه مجرد براستی تشتكي هبو از gelekî şad vegerîn ji ber ku xandevan gelek hebûn ev tiştê xweş bû kezinan rînên xwedan xuya bi ku berhem xwandine lê mixabin rastî îmzekirina pirtûkê serkeftî bû lê mixabin yek qenaleke Kurdî tune bû yek televîzyoneke Kurdî tune bû nizanim sedem çi bû divê ev ji rojnamevanên Kurd bê pirskirin dema ku îmzekirina çi kar dema ku karek dibe taybet karekî ku jin dike jin gelek zehmetiya dibînin her wiha mêrê Kurda jî dibînin lê zehmetiya jinê tim ji Amêr mezintir e ev ne ku yani ne ez dinivîsînin çi nivîskar bê ne ku dinivîsînê ji bo qenalekê an ku ji bo radyoyekê an ji bo kesekî tu ji bo pirtûkxaneya Kurdî dinivîsînê tu ji bo doza milletê xwe û gelê xwe dinivîsînê lê dema ku piştgirî hebe hêz û bawerî li cem te moralên te bilindtir dibin tu dikanî bêtir binivîsînî wexta ku piştgirî tune bê piştgiriyê pênûs tune bê her wiha dîsa tu dinivîsî yani ber ku te dest karekî kir tê zehmetî her ê derkevin xwe hev ne zehmetî bû lê weke ez rastî dibêjim ber gelek kes jî pirsîn û yani ê ku paşê ra jî şopandine gelekî şad bûn bi rastî gelekî jî hat parvekirin ji aliyê hevala û dosta û hezkiriyê zimanê Kurdî lê mixabin gelek jî me pirsîn û çima tu qenalên Kurdî tune bûn jî ku ez nizanim rastî jî ez nizanim yan gelek spas me jî li ser înternetê şopan bi rastî qelevala gelek baş bû kêfa min jî hat ji ber ku em hevdû nas dikin û têkiliyê me jî ka wekî xwişk û bira gelek zûreyî berdewam dike ez bi xebatê te jî gelek xweş bînim serbilind im kêfxweş im lê ha em bêjin nizanim televizyona Kurdî çima naçin bi rastî jî ew jî cihê xemgîniyê ye gelo te ew agahdar kiribûn berê yanî ber Kurd dibêjin tu telefonî wan bikin neyê dibe haya me jê tu neyê me nizanîbû yani vî warî tu têkilî berê hebû ku tê civîna xwe çêkê û tu daxwe ji wan kir ku bên ya tenê anonsa wek normal her kesekî li ser Facebookê ya berê din dîtin yani vî warî hevdaneke çêbû bû wan re ku bên û çima rastî min yani ez bêjim bi taybet ji qenalekê re axivî na lê ku gelekî ji wan hene di rûpelê me de ne dibînin dişopînin kesin hebin sûz jî dabûn lê ez nizanim sedem çi bûn rastî ez nizanim kes ez nikarim bersîva vê bidim ji ber ku tu agahî li cem tune ne heya ku ez kanibim bersîvê bidim Belê gelek spas mêvanên me ezîz û gelek xêr û xweşî hatinin hûn dizanin ku mêvana min kubar hewar e bi rastî jî ga kubar e û jinek çalak e xebatkar e û ew jî wek gelek însana ev ê darê zimanê xwe ye û berhemê xwe wê derketinin bela bûnin ez hêvîdarim ev dengê te ev banga me her dengê televizyonên Kurda ku heger piştgiriya televizyonên Kurda ji bo nivîskarê Kurd tune bi bi rastî xebata me re hinek lewaz dibe hinek kêm dibe bi propaganda wan bi beşdariya wan ya bernameyê me re helbet bêtir pêş dikeve ez jî xwe êşiyam yani rastî kêmaniyak bû çima nehatin helbet em nika sedema wê bêjin lê hêvîdarim carek din û berhemê din televizyonên me agahdar bin û alîkariya nivîskarê xwe bikin bernameyê wan beşdarî bernameyê wan bibin û bi nivîskarê xwe hep peyvîn çêkevin hagam çê dikin yani dibe ew hizra nivîskar ew teaba wan ew keda wan bide xwendevana ku zanibin çi qasî êş ked danin bo heta berhemekê binivîsîne hewar xan ez dizanim ku yani em ciwatek Kurdin yani helbet em çi qasî dibêjin jin û mêr wek hevin ya em gelek yani gotinê me pir hene yani em bêjin
لجدايا جديجي هي يعني زحمتي جيني براستي إيميل بيتر يعني ما قال جارا قلت أجر داگر کر تعدا کلمه دکی جنی دو تعدی هگر زحمتی ما یک به جنی دو دیه دنوا باز زحمتیاده و تا گلک برهم جنی نویساندن گلو تا دوان نویساندن و برهمناده چی زحمتی کشان تا دخست به چه آوایی به چه ربازی آوا کی هین راحت و برهمن هین برهمدار بنویسینه دبی وادی تو آستنگیاتا یا ایش و علاماتا یا کمان یا کو وەک ژنە کورد نویساندنە تدید هەبوو راستي نفساندن تشتكي هيسانة زحمتي خو قالكن زحمتي هنا بالطيبات لسر وقت آنية زمان لسر جني بيتري ميرة جبركو أو دايك خدي زاروك خدي مالبتا قالك جار تبني في سينيك وزاروك تب تي في خوب تابنت بينوسي خدي دني ترد بزاروك خوصة دكي أفتشتكو أم بيجن هرقلين هاري بجوك لباندورة كي مازندكي زحمتي هر وها هنا جواكي دا جمال باتي دا جي جواكي دا جي وهر وها يعني تف جواكا ما كردي ام بيجن دروج هلاتا نافين دا بيشكاتية لديسا جي كو طيبت وقتا جن بون فيسي قالك أستنجي در دكابن بيجي وحي از بيجم بيتر دوار زماني كردي دا إما أستنجي من دوار زماني كردي دا از فيري زمان بوم وهدي مدس بنفساندنا هالبس تكر جبركو بري من قالك يجزه هالبس تحس تكر وقتا من فيري زماني كردي بي مخص استدا أفرينارية بكم تشتي هاري از بيجم بلكي أستنجي هاري مزن بشتي سينوري مالبتي وجباكي زمان بو دما كنت چندی زمان دا خورد به او قاس استا افریناری مازنتر دبه بلندتر دبه دوی واردا استفازم ایرو سپاسیا کسکی بگم جروجا کوم دست به زمانی کردی کر متنفیسان هيا روجا ایرو واجبم وک فرهنگکیه ماموسته منه ماموسته ولید بکر جهره ما عفرینه لقامش لودمینه براستی از پدیوی ام به وتایا چه پیوی هوا یا کو دیرو که هوا یا کو چه با از لوی و دیگرین مجوي مامستي دبرسي او جي قالك مرات بي الي كار وحيانا هاجي طالي فقرين بيرتو كي من او وي تشيكرنا قالك جارانكم من او بيدا نكرا بو كاريوي هبا جبينينوي هبانا از لجناوي فدقرين براستي الخانماوي مدقوت او جي هبالا منه مدقوت ما مستهبين كا ما مستوليد لبكيج مرابينا بيدي فيا من بها كاركي من بها دفيكوج مرابقة ديني براستی ابو و هینکو جی حتی روجا ایرو جی ام چندی فیری زمان ببن ام هینکو دبی اصلا بلند بکن تا روجا ایرو قیوکی نول کو ببینم از گوتنا که نول کو ببینم از درم لیکولینی سر دکم کاناس بکم بنگه هاوی پیوی چیش کو هاتیه چندی چقا بلندوره لسر مبکی ساعت باش gelek baş ku spajı bir caveri diken براستی yani her em bejin her nivîskarek pêwîstiya wî ihtiyaca wî heye ku hinek alîkarî bikin ya berhemê wî bixwînin berî wî çapê ew divê em dû warî vê alîkariya hevdû bikin dixwazim niha li Bakurê Kurdistanê bi rastî jî yani min gelek dipirsim ji hemî mêvanê xwe jî dipirsim nivîskar çapkirina wan gelek zehmet bûye belkî nizanim li Rojava çawayê li Başûr dezgeha me hene yani وەک دەولەتێک شەرەفخوا jî nebe lê wek hebûnek me li Başûrê Kurdistanê bi şekilekî federe heye em wî warî dê xwendin nivîsandin ez bawer nakim jê de astengî hebe lê gelo ev berhemên te nivîsan bi çi zehmetê çev mesela li Bakur gelek zehmet e weşxane divê em di weşanê pirtûkên Kurdî de yani bi zimanê Kurdî em kar nakin qezeş nakin zerar dikin gelek cara nivîskar mecbûr dibîne ku alîkariya weşanxana dikin ku em cana jî pêwîstî dibîne ji bo ku berhem li Bakurê Kurdistanê jî ka bela bibe ji ber ku ziman li Bakurê Kurdistanê hêdî hêdî ber bi têkûrê de rewşa ziman li Bakurê Kurdistanê jî rastî gelek xeter e yani em bêjin çapa berhemên te divî warî yani warê aborî dî te tu zehmetê kişandin warê çapê dê te çi hewdan dan û çawa hatin çapkirin û çawa tên belavkirin hinekî em behsa wê jî bikin ka bê çawa fermû براستی تبي كو زحمتيات تنفسيني كو وقتا تدي بردرية چاپي كو زحمتيا نفسين نفساندني
ددی علی کیش بر کو زحمتی چاپی در دکن هر وها اف پرسگری که همین نفیسکارین کرده جبر کو خواندوان زمان کردی هنکی کمترن راستی هر وشانخانه که یعنی کو بر وشانخانه کو داویه دخوازه پرتو که بفروشه وقتا کو چاپ دکه وجی دخوازه بفروشه فیده ببینه سوده بگیره هر وها زحمتی هنه به تایبت سیمربازی یا من 2 ساله نیزی 2 ساله دواشانخانه دا ما حیا کو هات چاپ کرن اجبر ولا روج آوا وشانخانه گلکی تننه اجبر به هف صدمك بو براستي هجمرة برتقان لجام وان قالك بو زحمتي وان جي هنا تدي روش روج آواجي نقالكي يعني آزادة يعني أستنجي قالكي هنا تفي ويجي جو خباطة وان زماني كردي دا هيا بأستكي بلند و هر روج مزنتر دبي تشتي هاري خوش نهاتا آني زمان تقول باكور زمانی کردی هدی تک دوچه الروج آوا زمانی کردی روجه فرحتر دبن خواندوان بیتر دبن نفیسکار بیتر دبن کسی کو دخوینن برهما دخوینن بیتر دبن نرخوان در دکون هوله افتشته هری خوشه از باورم کو نفشی نو رابه ایج نفشی چویی و نفشی ما بیتر زمانی کردی و خوشتر بنفسینه از دوی باوریه دام افریناندن آوان ایج آما خورتر به جبرکو او بریکو پیک فری زمانی کردی بین بری زمان فری زمانی کردی بین سال به ساله خواندن جبر وی یکی افریناری مزنتر بکن ساعت باش والله تشكي بالكش شو قلت برسك مي في والد هبو دبر مغازي برسك قالوا رفشا زمان كردي تشاول باكر مهنك باسكر الرجابا قلت جهه كيف وشيه يعني هاك الرجابا كردي هر بيش دار لباكر كان عطا خد بهجم بكي هناك برادر نلقى بن هر دهار كيمتر دبر لواسر دبر وبيها ويهرها كان عطا من حتى 10 سنة نفشا كي كبيرة بكو كي قد كردي جواتا كردي عادة كردي بيقال لك دور عادي وهر واز خيراتنا ميباني خوش دكم ميبانن هم حمو خير وخشياتنا والله ناف زحمت يعني يبيك انك افيجم اللي هم كش خيرها سر شعباناتنا اگر برسي وهابن نهاجي يا دور رجيكا هم كان بن كبار خانه بپرسن برسي وهابن مهيجي باشتر بن يعني ام بيجن باواكي گشتي كبار خانه ام بيجن تهنك بود تو خوشبینه کو زمان کردی هر گزاره نه تنه روجابه پرچه دیجی گشت بن خورد بن و ادبیات کردی به ادبیات جهانی رمان کردی به رمان جهانی yani serpihati çirok و دوار نویساندن کردی کان به پرچه کی جهانی به ادبیات خب زمان خواهد بی واری دیتنا دچی تو خوشبینه گلو فرمو هلبت بله از خوشبینم و از بهیوی مجی و هو هفیاد گیجی ویجای کردی نکیم تری ویجای جهانیم برج آنی زمان لیکو يعني كو بأسطا لوازبينا بأسطا أستنجين كو أم دنفسينن بزحمتي كو أم دنفسينن لك كو هجر أم فان زحمتينا بدن كيلك نفسيني أم ببينن أسطا نفسكارو أسطا زماني كردي نكيم تري آجيهانية تشتي كو شد بي بلا بدما كو تنخدي ولاد بيروجانات تكچون هبه و تبسر دكاوه هف بخبر خداني گلكي مازنه أفرينارية كي گلكي مازنه اجبر ويا كي از ويجايا كردي كيمي ويجايا جيهاني نابينم الكيلكاوي ويجايا جيهاني تشاوا بويجايا جيهاني دما كوتي ورگراندن گلك زمانا هلبت ام بيجن ام نفيسكاري كي روسيا بينن هلبت دستيكي كاسين روسي برهمين وي ورگراندن يانكو ام يكي عرب بينن كاسين عرب برهمين وي ورگراندن زمانين دن يعني كو ورگراندن زماني بياني يانكو تركيا كو چه كستبه اما كرداجي وهايا كو افنفشي نو راد بيگلك زمانا تزانه دکانه دوی وارد خبات بکی دکانه نه تنی ویجایا کردی ورگرینی زمانی دن شانو یا کردی فیلمین کردی خارنا کردی آخافتنا کردی راستی حتی آخافتنا ما هلبسته آخافتنا ما چیروکن آخافتنی ما حمی به ایش و آزارن حمی به افریناریه دماکو با او برهم وری ورگراندن زمانه کیدن دوی دمی داد به جیهانی دوی کو گلک برهم هنه ام دخوینن هاتنا ورگراندن زمانیندن لی آستا نفساندنی نه آستا کی گلکی خورده نه آستا کی گلکی مزنه
نه ئاستێکی gelekî bilind e em bêjin. Lê tevî wê xandevanê wê hene çima ji ber ku ez bêjim na ev berhem we hatî wergerandin 4 zimana ji her zimanekî 4 kes bixwînin ne weke ku di zimanekî tenê bê 4 kes tenê bixwînin. Wiha wêje pêş ve diçe. سپاس یعنی divê em hewl bidin ciwanê xwe jî daxwaz bikin ku ew berhemên tê nivîsandin ji ber ciwanê me ê li Ewropa gelek zimana dizanin her kesê 4 zimana dizanin eger ew berhemên ku bi tê nivîsandin wergerîn zimanê din li gor dîtina te ku rastê gormijî yani melê rehetir têkevin nava edebiyata cîhanî birê ne wisa em divê em daxwaş wan bikin ciwanê me destbavî jin karê wergerî. Belê. Kubarxan yani niha münaqeşa hebû belkî zêde li Rojavayê Kurdistanê ne zêde balkêş e li Bakur gelek car hinek münaqeşe dikin divê romana Kurdî tune ye. Jar ez gelek nivîskarê xwe jî dipirsim rastî yani bala me kişan yani ez dibînim romanê Kurdî pir xweş henin pir delal henin li hinek çima dibêjin romana Kurdî tune ye gelo sedema vê dixwazin bêjin ne giyandî asta Ewropî asta cîhanî yani li gor te romana Kurdî di çi merhelê de? Rastî romana Kurdî û kesê ku romanê dinivîsînin nivîskarê ku romanê dinivîsînin gelekin asta zimanê wan jî xurt e ku ême xwandine lê ez bawerim ku li Bakur an ku li Rojava an ku li kîjan alî Kurdistanê bê ê ku va gotin na dibêjin berhemê Kurdî nexwandine. Ez bawerim sedî sed ji vê gotinê ji ber ku ev tişt carna Rojava jî tê gotin ji ber ku taybet ku zimanê Kurdî nizanin bixwînin jî tenê ku zimanê biyanî dixwînin vanirînê didin lê ku gel û bila derbasî pirtûkxaneyê Kurdî bibin ku ê binirin ku gelek berhem û gelek romanên Kurdî hene û bi astin bilind jî tên nivîsandin bi rastî û em wan pênûsan spas dikin ku dikarin êşa milletê xwe binivîsînin dikarin bi zimanê xwe binivîsînin ez dibînim bi rastî jî kesê ku vê gotin na dibêjin kesê ku zimanê Tirkî dixwînin kesê ku zimanê Erebî û Farsî dixwînin ne kesê ku zimanê Kurdî dizane ye tiştê ku hîn ji wê balkêştir ku tiştê ku ez dikanim bêjim ku hîn ku me re pê tê êşê jî kesê ku nizane zimanê Kurdî bixwîne tê ku berhema te çi roman bê çi helbest bê çi nivîs dibe kur te helbest dibe remanek ketibê serê te te nivîsan dibe tên wê nivîsa te li gor zimanê dizanin dinirxînin em bêj ez nizanim ku ev tişt li Bakur jî hey yan na em bêjin li Rojava nivîskarekî bi Erebî dinivîsîne tê nivîsa te bi Kurdî li asta zimanê Erebî dinirxîne yani ku belkî temamî mabesta te di wê romanê de an ku di wê wêjeyê de nas nekirî çi ye di wê helbestê de lê ku didê kêleka wê zimanê biyan gelo her zamanek stûnên xwe hene her zamanek taybetmendiyên xwe hene her zamanek şêwayekî wê yî nivîsandinê heye çê nabe ku ez werim zimanê Kurdî bi zimanê biyanî binirxînim çê nabe ku ez zimanê biyanî jî bi zimanê Kurdî binirxînim divê ku zimanê tu binirxînî divê ku tu wê zimanî baş zanibe asta te ziman xurt be mixabin yani ev pirsgirêk jî li cem heye. Spas qala helbestekir Kubarxan welaî helbestê te min jî hinek xwendin hem xweş in û xwendina te yî xweş e bi rastî wî warî jî te pîroz dikim yani hem tu dinivîsîne û hem dixwîne em dikarin daxwaz bikin ku tu helbestekî ji me re bi dengê xwe bixwînî ji bo temaşevanê me û her wiha hemû temaşevan û fêr û xweşî hatinin wekî me berê jî got mêvana me bi rastî jî ka Kubarxan kubar e û spas dikim em neşikestandin bû mêvanê me evê niha ji me re helbesta xwe jî bixwînin eger pirsê we hebin hûn karin pirsê xwe dawî jî niha jî çi wextê bixwazin jê bikin belkî baştir bibe kerem bikin em te gudarî bikin helbestek xweş ka vê te ji me re çê bixwînî fermû. Bi rastî te behsa xwandina helbestê kir berî ku ez helbestê bixwînim ez dixwazim hinkî di vê warî de biavêjim xwe helbest di rojekê de ez fêr nebûm ku ez baş bixwînim ez gelekî serxwe westîm helbestê min hene li ser YouTube gelekî masî tê de hene ez dema lê guhdar dikim ez bi xwe dizanim lê ku hew helbest me bi gelek zehmetî xwandin di rewşa koçberiyê de di rewşa
تنيتي دا روشة تنبوني دا روشة نخاشية دا هر روشة كده مدنجي خال سر واتساب تومار دكر دوي داريدا از من كسك ناسكر جكردي باشور براستي برايكي قلكي هيجا وريزدارة هنرمنده ويتي كليم راكر جو ازي هلبست كتابكم مستران براستي بالا مكشان مقود بلكي يعني تسبيكي مقود بلكي حناكي نخوم مدكي اما اولو ام خاشكي بو اخفن جامير مدي راستي هلبست كرستران بالا من كشان بشرا مجيرا قلت از دخوازم هنكي بدنگ بخوينم جبرگو قلك كس هفال دوست ايكو روبلا متشوفينن تايبت دايقا من دبيجا استشتكي ناسناكم قلت از دخوازم بدنگ جيتشنا چه بكم تفيكو استا من زمان نخورت بيجي جامير راستي قلكي مرابو آليكار هنرمند مظهر سعيد هركم الدنگك تومار دكر وي فيديو جمرا تومار دكر چه دكر دو آني سرا وجمرا ركلام ري دكر من بارفة دكر هفي كم هلبست كم بدنگ خانده بو از هیوی دکم که مورال من ایرو راست وکوی دمه بری وی بچارپین سالابن جبرکو دوی دمه دا ایش اکی گل اکی مازن بی و هینکو ایش بوی آستا مازن بونه ام نجع فرینی کوچ بر بو بون برین هر وها تزه بو حتی نهاجی تزه و حتی داویه حتی عفرین رزگار نبی و کردستان گشتی رزگار نبی ایوه ها برینی بمینی تزه هیوی دکم بدلی تا و بینارین هجابی يلا سباسي في دار بدي واجب كلام كم دایه از چوم لی چوینک نبدل بو دایه از چوم لی چوینک بی باور بو رندکین چاوین من ددستین تدا گسپیل بو خونو خیال من لحميزة تراست بون جخين شهيد انت اسر قلبوم لنا كوكين بارتيان اسجل مصاندبوم اسجبيك وبالبلبوم لي بيكيتي اسكردبوم از ولات بوم لي ولاتكي بي خدان وبشتبوم أري از ولات بوم لي ولاتك البابي قربوم زاروك سوي برشي تني لحميذن ضيقة برحبون جد شوينا من جد وراهيا من جد تنبريا من جد كجبريا من سوجان نكن هوفيتي لسرخاكا من پربون ستيه من یه گردن و زیر بو نه بن کیر بو اره عفرینا من اره از چوم لی چوینک بمرن بو والله قال سباس النغمة ماشي تان ساعات باش ساس قال لك باش مش سباس مال تاواب أما هن يجيبوا هن اللي عم شمجاري هن دلنا كيفاش برنا باشا مشكاري كير نها دخازم بس قال لك بيبانا كويس بس نها هناك كردين ما بزمان داقر كراد نفسينا و او kesin ki burası bir zamanı konan bir şeyim. Yani aslında diyeceğim beri Kürdi dur bir zamanı din. Aslında diyeceğim bera şaş ne faham kirin. Yani hem cenabete hem temaşavan hem bera bir şaş faham nakin. Yani ber hem dibe beri Kürdi bir dibe çi zamanı az bukal gelim. Litene ha bu Türkiye din bir şey. Niye cidden ha Arabi din bir şey. Geloş kese var amdikarı bejin niviskar anji niviskara ke Kürdi. Ciddi bir nari tabi vali hakeman diçi. براسي از نو كانم مش حمية ربيجم كنا أنا نفيسكارين كردن وأم نو كانم بيجن حمي نفيسكارين كردن نها روشا كو بزماني كردي نافل نفسينن قالك سدام هنا سدما يكمين كردستان ولاتكي آزادة هر وهات دبستانين بيان دا دابستانين دا گريه دا فيري زمان دبي تبو خازينا خازيت الزماني وان دا أفريناريه بيتر دكي لي يعني كو كسي كو درفتا ويهبه نفيسكاري كو درفتا ويهبه خافيري زماني دايكي بكي تفي كو نكاربي بنفسينيجي كاني داخاز بكي نفيسي انوي ورقرن زماني دايكي وكا كو تشاوا كاري بزماني بيان بنفسيني وكاري وان برهمان تشاب بكي وبخلكي بدي خاندن دكاني عيني وها
کاری ورگری کسی که ببینه جیرا کاری ورگری بکی ورگرین زمانی دایی که بخی هم کو پرتوخانه یا زمانی کردی دولمند دکی هم کو او جی دناف گل خود تیناس کرن براستی گلک نفیسکارین ما هنه جهه ریزین جی کسن جوان هنا نفيس وان ناكفن خدمة زماني كردي راستي وناكفن خدمة دوزا كردي جي وناكفن خدمة كردستاني جي ببورينن سروان كسان از دبيجم وقت نفيسكاري كرد ناي تجراند راستي نهاكو از بينم نمونه از سرخو بيجم جبوكو كس جماع عاجز نبي لإيرو از تاني بزماني عربي بنفسينم تاني كجبونا بديريا فايا كجبو از الولاطة بقرم يانكو از بيجم از گرینگی بدم تایبتمندی بدم زمانی عربی قالوا تفرض كردي ماما ناس ناكد كردي من تانيكو ايكو زماني عربي دخينن بلكي چند كس جوان مناسب كن داما كو دايكا من از ناس ناكرم وبراي من از ناس ناكرم ومالبتا من از ناس ناكرم از چنديل ناف خلقي ناف داربم از جهه خاناكرم لكسن هنا بزماني بيان نفيس عندنا تركي آن فارسي آنكو عربي آنكو انجليزي جي او كس وزمانا کرنه خدمت دوزا کرد و کردستانی جوان کسان را مرا نکانی بیجه تونه نفیسکاره کی کرده هلبت اف نفیسکاره کی کرده امریزا فی تشتیجی گله کی دگرن لی ایکو درفتا خواه خوفیری زمانی کردی بکی دکانی تشتکی زحمت تنایا براستی کمتری سالی که دکانی افریناری بزمانی کردی بکی برگو نفیسکار جهات یا زیرکه هشمندی آوی آستا هشمندی الجم نفیسکار خورتن نفیسکار بردف که جواکه دوی بتایبت نفیسکاری کرد دوی کو خوفیری زمانی کردی بکی تبی کو زحمتی بلکیش کس نارادر کونجی لی دکانن ایکو بخوازی دکانه يعني قالك سباس لي أزانم نها قالك نفسكاري ما يعني أم بيجي نفسكار أزفا وقت شخص أو كسين تنها بزماني داقر كرا يعني شي تركي شي عربي شي فارسي دي نفسينن أزواج نفسكارك كرد القلم مناخ يعني أب نارينا منه أجبر جدي بيجي مثلا ياشار كمال هي بلكي تنابي بيشتي جيهاني بنافدار وحمي برهم من ويجي قاش برسر بياتي تيرو غير كريارين كردي هبيك يعني ل مثلا او ياشار كمال ف نك يعني وقت نفسكارك كرد نعطي حسب كرد وهر الادبيات التركي الجهاني براكلي او يكي ما يكرد من نبي انا بيراكي بعربي قال فرد لي يعني عربيه او وقت ياشار كمال يعني الكرد آبای بعد بحث سليم بركاتك بيجي سليم بركات مثلا يعني من يعني دبيجين زمانكي فرفورت دولمنده يعني بعربي دبيجي اي باشا اب جامعنا غزمت زماني كردي نكر غزمت زمان ادبيات كردي نكر يعني امي وقت كرد چاوا جوان بيجن او يوني بيشكاري كرد يعني دبردا استنگي چنه يقلو راستی دفردا هر یک نرینه که خواه هیا از نکانم وکه کسایت بیجم سلیم برکت نه مروفکی کرده لا نمر كرد بحثا بولوز دكي ناني بيشكاري كرد أري بالي يعني كود آلية نفسي ده هل بتوي بيتر خدمة زماني عربي كر بيتر خدمة أري خدمة زماني كردي بكي ليه أم بيجن كاسين جو كمان جي مظلم بنا جونك هدي زحمتية ببين فيري زمان ببن نزانم هريك نرينا كخوها الداوية أو نفيسكارن أم نكارن بيجن أو نكاسين نفيسكارنا لين قد تشتكي جوان زحمة ترها يكونها جو أم سليم بركات آني زمان أو إنسانك يعني كو زلال دبيجي بعربي دنفيسينم لي أسكردما لهر جهة كي دبيجي أسكردما لي مخابن كو براسي روشا كوچبريه هشت كو أم قلك الخابة قرن قلك البويرين كو دبين المجارين كو دبون لتشتي كو قلك باندور لسر ما ذكر أم فقرن كو وكت فجنقي هف دبان كسان دزاني كو بعربي دنفسينن وكردنا ليكو كسن هنا كو بردف كي جباكينا كو چه سياسة مدار چه روشنبير چه نفيسكار چه هنرمند كو بزمان كردي باندورة كي مظن لسر قل دكرن ودنا كجوان بردهشت كو قل نرينا خاق اشتي بقهري لي مخابن قدامات الدرباسي كسايتا وان ناس دكي تدرباسي مالا وان دبي ياكو زاروكين وان تبيني هيج نزانن بيوكي بكردي بآخفن
تبي كل أوروبا جي مازن بينا كو زماني داگر كري زانن لكو زماني خون زانن براسي بري في گلكي بالا مكشاند از ناينم سر زمان لي مهف بيبينا كي تماشا دكر از گلكي جي وا انسانا شادم سر بلندم براسي خزمتا كردادا گلكي خبات كرنا زاروكي وان لأوروبا بينا زاروكي وان مازنن بتمن يعني نبو چوكن مخابن دهف بيبيني دا زاروكي خون زانن بزماني كردي با آخفن ليكو بزماني تركي دزانن تبي كو زاروكي تل أوروبا بيه چاوا زاني بزماني تركي با آخفه زاني بزماني عربي با آخفه ونزاني بزماني دايكي با آخفه قالوا اف سدم زاروك سدم هلبت نا هلبت دايك سدم باف سدم ايرو كو از ايرو از بينم سرخا ايرو از قلكي دروشة زماني كردي دا آخفم از دبيجم دوي حركتك خافيري زماني كردي بكي كو زاروكي مجي كو نزانه بن بكردي با آخفن هفتي از دريمة از كسك ندرستم از كسك نخير خازا ولاتم از راسي بيقوتني دبيجم بلاد كز جيج ما عاجز نبي ايكو عاجز بيجي از دبينم من رينام سديسة دراسته از باش گلک گوتنا گلک خوش کرد te gotina serok barzanî henî bîram ez berî azadiyê bû lê sal baş nebîram em hinek kal bûn heştê û heşt bû heştê û neh bû baş nebîram serok barzanî hat Swêd civînek pir mezin çekir piştî axiftina cenabê serok pevêdî pir satin kirin yani kuşkek rabû pirsî got serok em wek yînê Kurd li Ewropa kanin çi bikin ji bo tevgera Kurd em kanin çi alîkariyê bikin pirsek gelek xweş bû serok barzanî çi got sane ez qet ji bîra nakim heta hevim jî gojina Kurd li Ewropa tenha zarokê xwe fêrî kultur çand û zimanê Kurdî bike alîkariya herî mezînkirina bike ew e yani ji ber vê divê em hemû welatiyên xwe Kurdî Kurdistaniyê xwe re bêjin Swêd jî here gelek malbat Kurdin lê zarokê wan Kurdî nizanin Tirkiyeyê wek bilbilin em hemî herkes ji aliyê xwe de hewl bidin ku malbat ji ber kulturê Ewropayê ihtiyacata ji Tirkiye ji Îranê Sûriye jî tune pir pir tu her salê mehekî ew wek mêvandarî yani em bêjin çi sedem heye ku tu zarokê xwe fêrî zimanê wan dikê bi rastî nizanim cê Balkêşeyê pirsek jî hatibû lê nihat tiştekî din hat bîra min ew xwişka Zelal heye Zelal Qiran du pirtuk helbest dêkirin bi Tirkiyê zilamê wê wek birakî min e Ebdulmenaf Qiran tim jî dipeyivin min got Zelal Xan got çi ye min got were sedexin bernamaya xwe got kek bû bê wellahi ez Kurdî baş nizanim niha pirtûkê te dixwînim Kurdiya xwe baş fêr bikim ez ê dûr dekerim bernamaya te yani ji bo min ew gotina wê sinyala ku Kurd bixwazin dikare fêr bibin û niha her pirtûkê wê jî yek qediyayê kirî Kurdî adin jî ez bar wê nêzik bikin yani heger em bixwazin heger xwestek hebe heger em zorê jî bidin hev yani em bêjin gek kuşkê te çima Tirkî nivîsan tu çima zimanê xwe nanivîsîne ez bawer dikim belkî ev bî warî di alîkariya me bike bêtir ku nivîskarê me veger li ser zimanê xwe wellahî xwişka Zelal gelek balam kişand kêfam jî gelek hat heta Kurdiya xwe fêr bi mêvanê min başê em hinekî westiyan wela ez bawerim ez dibêjim tişmer helbestek din kanî bixwîne lê bela ew jî ka wellahî a ewlî te nava me şewitand îjar tu çi dikir kêfa xwe bi rastî jî hem dengê te helbestê tê û hem tu xweş dixwîne û hem helbest a te pê ye gelek spas dikim dî warî de fermû helbestek jî bixwîne dûlemê berdewam bikin û her wiha dî warî de hemû mêvanên nû hatin û êberî hemû şila borî ji bo me teva Sen navê xwişka Kuvar jî ka selabar vedikim pirsê we hebin bêjin yek hatibû lê wan dabû hêvîdarin dûr rejî evê wana derxiste reklanê heger pirse be xwişka me mêva pirsna jî te bikin rejî jî agadar e piştî me bername berê gemin em ê pirsa bigirin fermû سپاس دکم هیوی دکم هلبستی من دلی و نه ایشینن هیوی دکم وینشات ببن کیف خاش ببن راستی لی مخابن جارنا
پێویستیە شەواتێکی هەیە بەرگ و شەوات دەهێلێک و ئەم بسەرکەون ئێش دەهێلێک و ئەم بێتر بەئەفرینن ئەزی هەلبەستێکی نەهاش دە و تەماشەڤانان ڕابخوینم و هێوی دکم بدلێ وەبێ بسەرەناڤە خاڤ بەشێرە سپاس هەی خەونێ خاڤ بەشێرە شەڤن سەور هارینە روزên gulgulî herîne hîtên neevînî sihêrîne hestên biharî paîzîne ey xewnê xav beşêre bûka çav li rê me bê dayîk keça mîm û hê me reşahiya tizdiyên demê me xewn û xiyal hestên ji bê ne ketim nav çûkên seyda çima her tim dibêjim na hemen borî neser bixwe gotinên civakê dibin ta nebêje xewnê xav beşêre li rêya rastiyê tu delalî tu pêncî saliyê bimalî kes nizanî tu bi çi halî ji gotinên vala nebe xalî سعد خوش هر هبی ام هدی دیگه هجین داویا برنامه خوالی برسک هم ادبی و هم سیاسی yani راستیش برکت تو روجاوای کردستانی رنها رمشا روجاوای کردستانی جبر چابایی به کردایی yani iş برکت نمیجاره میلی iş برکت تو شوره از خوازم پرسیجی بکم نهار روشی گلک ترلابه yani protokol çeydimden hevatı çeydimden var hasır gelek işte az nafazım tekebwana gelo dedi varidi خوشبینی کو روجاوای کردستانی بگینه مافکی و هەگەر بگین مافێکی وەک نویسکارێک کورد پێ حەول بدە تو زارۆکی خۆ ماڵبەتە خۆ دیشە مەگەرن ڕۆژاوای کوردستانی ئەما بکورتی باساوێتەکانە یان بێژ براستی ڕەوشا ڕۆژئاوا gelekî tev li heve lê em bi hêvîne û em di wê hêviyê de ne û em bi bawerî ne jî û vala naçê ji ber ku bi hezaran şehîd ketin ev xwîna van şehîdan xwîna van pekrawanan ez nebawerim ku vala biçe helbet ji bo Kurda tiştekê hebe lê ka ê kengî bê çawa bê tiştê ku Kurd li Rojava gava ku Kurd gava avêtin e li Rojava ne gaveke biçûk e em bejna xwe ji şervanan raditewînin û slavê xwe li malbatên şehîdan dikin û em di hêviyê de ne ku ê bi ser bikeve em rastiyê jî bêjin ez naxwazim gotinekî nerast bikim ji bo vegerîna Rojava ger rewşa bi taybet ez ji herêma Efrînê me ger rewşa Rojava rewşa Efrînê bi taybet ev rewş bê ez venagerim em rastiyê bibin lê ku wexta aramî hebe û aşîtî hebe û wekhevî hebe helbet welatê me ra cihê dayîk û bav tu di dunyayê de çendî xweş bin û çendî jiyana te li welat lewaz bê dimînê welatê te dimînê tu xwedî welat dimînê tu xwedî cih û war ji ber vê yekê di vê rewşa tev li hev da belê em venagerin lê ku rewş aram bê rastî zarokê min dibên em ê vegerin û ka heya wê demê jî ku dibe ku nirîna xwe bigihêrin dibe ku vegerin venegerin ku ew jî vedigerê ser demê ser rewşê rastî ku em nizanin ê çawa bibe spas lê ha her Mehmet kamtin heye spas abi Mehmet 4 yaman pirsek kiriye ez işler bixînim tu jî gora bê piraniya nivîskarên Kurd ji dir ve welêtin gelo hûn difikirin mala nivîskarên Kurd ava bikin û li kêleka xebatê xwe yê nivîskarî ji bo wêjeya Kurd çand bide naskirin û karên dîplomasiyê bikin hûn her du nivîskarên Kurd yên hêja çi difikirin vay yanê ji min jî pirsî gelek spas ka tu bera xwe vêjî ez ji te kopya bigirim vekî ez jî vêjim rastî spas ji bo va pirsê weke nivîskareke Kurd ez hîn şagird dikim di dibistana wêjeya Kurdî de min tu carî negotî ez nivîskar im lê ger derfet çê bibe çima na em ê karekî wiha bikin sedema ku bêtirî nivîskarên Kurd li dervayî welêtine jî yek ez di hundir welêta ji bo me gelekî zehmet bû me binivîsanda gelek astengî hebûn ji ber vê yekê bêtir li dervayî welêtin
وقتا کو ایرو د باکوری کردستانی دا زمانی کردی آزاد با و نفساندنا زمانی کردی آزاد با هلبت همین نفسکارین باکور ایکو بزمانی کردی د نفساندن اینا کل دروای ولیت وانا اف یک سدم این کو نفسکار لدروای ولیت ام باش دزانن چندی نفسکار و دزیندانا دا هنه دزیندانا دا دنفسینن جبر که لیکو در امکان بن سازیه که جبون فیسکارا آوا بکن پشتگیریه که هبه کو کارکی وها چمانا دوی کو ام کارکی وها بکن جبر کو براستی تاویل اوروپا جی گلک زحمتی جبون فیسکار هنه نکانه هی بوه ثانیه بنفسینه يعني قبل كي كاسين الولاد بيجن في سكاري درباي ولاد آزاد نفسيني درفتا خواهي بريفانا بتشتكي بلكي قلك نفسكار كين بلكي وهابن بيتري نفسكارا براسي ايكول اوروبا جي بريفوتنا نجبو چاپي قلك آستنگي وزحمتي ببينن كيرو امكانه بن دزگه كي آوا بكن ببن آلي كار جوان بينوس نارا تشتكي قلكي مزن وباشا قاوكي باشا gelek spas. Mehmet Can acı berşive hovedim yani kuşka kubar berşivek baş da helbet işime giştigar nivişkar ne tane nivişkar siyaset medar acı lazımın ucu dengbeci acı lazımın şunlardan da acı lazımın herkese lazım ku em fabriyesini bikin. Yani emdeki javari de bıkarın reaksiyoni kar bikin emili vari de peş kevin. Ki siyaset dibi, ki hüner ve edebiyat dibi. Divî warî di Swêd evan nêzîkî bîst û pênc sala ye ez neşaş bim yekîtiya nivîşkarên Kurd li Swêdê hatî damezrandin nivîşkarên Kurd Swêdên hemû dibin sîwana vê de karê û salê carek yani kongravê çê dibin tê serokekî notêr bijartin pirtûka kîja nivîşkarî ya kîja nivîşkarê derkeve ji bo danasîna wê civînê amade dikin em bêjin karekî baş dike lê em li ser hebin ew gavekî erînî baş e piştî vê jî dibin sîwana revenda Kurdî de Federasyona Nivîşkarên Kurd hatî damezrandin ez bi xwe jî yek endamê wan jî evê vebirim jî îdwir dî jî daxwaza wan ew ku li seranserê Ewropa hemû nivîşkaran dibin konekî bicivînin sedema wê jî ew ku bikaribin hem alîkarî hevdû bikin hem pîbarî hevdû rabin navê wê jî işte Komela Federasyona Yekîtiya Nivîşkarên Kurd li Ewropayê dibin konê navenda revenda Kurdistanê de hatî damezrandin helbet yani ez bawerim meriv dikare vî warî dikarî nivîşkarî bike karê nivîşkarî girêdayê karê dîplomasiyê jî lê karê dîplomasî bêtir li siyasetmedara dikeve karê dîplomasî nivîşkara dikeve ku em dikarin nivîşkarê Ewropa nas bikin têkiliyê xwe wan dînin berhemê me hewl bidin berhemê me bi zimanê wan berhemê me bixwînin ew ê li çanda me edebiyata me jî agadar bibin dibî warî yektek diyalog bibe em ê hevdû bêtir nêzîkî nas bikin gelek spas bû vê pirsate heger pirsên tune bin em gotinên tê talî bigrin xuşka kubar yani yek ez dixwazim tu derheqê ciwana de çi difikirin yani divê ciwan çi bikin ji bo edebiyata vêje Kurdî pêşkevin ê Ewropa ê welat helbet cudanin tu her da jîvina bikevê baştir bin û daxwaza te têbîniyê te yani gotinê te talî çi bi tu kanî bêjî û em ê hêdî bename bi fermo راستي جواني النهار تشل هندري ولات تشل درباي ولات از باورم از يعني وككو ام دبينن ودشوبينن كارني خاش دكن كارني باش دكن ام بوان شاناز وسربلندن هر وها از دبيجم جواني جما بيتر زانبم كو اي چاوا كو كاري خدمتا زماني كردي وخدمتا كردستاني گشتي بكن لي دواري نفيساندني دا تايبت نفيسكارين و گفنار ایکو ام بیجن وک میناک وکتا ایکو دیرو کنوان هنه دبی کج نفشی نورا ببن پشتگر جبر کو هاو د آستا نفساندنی دا خورتن لی نفشی نوجی دا آستا زمان دا خورتن هر دوی هفدو تمام بکن هگر تکلید نافبرا هر دو نفشان دا هبه و خورد به براستی جبر کو نفشی نوز آستا زمان لجموان خورتره دکانن بنرخینن جی بخینن و نرینین خواجی بدن از دوی هیویه داما و هر وها روژه ویجای کردی و روشا کردا گشتی پیش باد جی تبی زحمتی تبی دجواری تبی روژانا داگرگری هیا لکیلا کاویجی ام بسر دکفن افتشتی هری باشه ام گلکی لبر خود دنه ام گلکی بر خودیرن و از خازم بیجم سپاسیا
كك مامۆستا مەزار سعید دکم ددەمەکە نودا سترانەکەمەی نو دەرکەوێ هەروەها وی gelek stranê strana strana yekemîn jî li ser Kurdistanê giştî bî ban dikim gelê me ez bawerim di demeke nû de jî em ê stranekî nû derxînin spasiya wî dikim û gelek hunermendên din jî hene bi rastî stran gotine lê belkî em negiştin wa asta bilind lê her wiha gelek qenalên Kurdî jî parve kirin cihê xwe kirt heya astekî bilind jî bi rastî gelek spas Kibar Xan vallahi saatek me nûcam çawa derbas bû gelek xweş derbas bû spas malet avavî û wextê me jî tije bû spasî bo mêvanê xwe jî dikim guhdar êgem me temaşe dikin me guhdarê dikin spas bi wan jî yanî pir jî tune ye em gihandin dawiya bername xwe şemiya yekşema bê dîsa mêvanekî min ji Başûrê Kurdistanê ye ew yê nivîskar e lê Bêtir Soranî nivîsandî lê berhemek wî li Bakurê Kurdistanê bi kurmancî derketî min ew kirî mêvanê xwe em ê wî jî guhdarî bikin ew jî têbînî wî jî bikirin gelek spas û xêr û xweşî hat û daxwazan me te qebûl kir Kibar Xan spas bo we temaşevanê hêja ve wext xwe beqetan ku westan em guhdarî kirin mala we teva bibe spas bo Ozan Can rejiyê me teknîkerê me ew jî gel paş perdê leşme ve tê zehmetê dişin spas bo wî heta roja yekşema bê mala we teva wa bi her şad û bextewar bû